turacyari mu somo ryacu y'uruhererekane ku mibanire y'urugo rw'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, uko intumwa y'Imana yababaniye, uko yakoranye nabo, uko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yabaniye abo mu muryango we bose tutavanye mu mu kanya kashize twareberaga hamwe uburyo intumwa y'Imana yasohokaga mu rugo. Ikintu cya mbere aheragaho cyari ikihe? Ibyo ntabwo mwakibagirwa. Icya kabiri twabonye intumwa y'Imana yakoraga mu byayiranze ni ikihe? Simumva si byo muteze yajyaga inywera aho abadamu bayo bageze gute banywereye. Ibyo ngibyo byose ko hari icyo mutakwibarirwa muri byo. ومن صفاته أيضا وكان صلى الله عليه وسلم تسوق بالسواك الذي تسوكت به زوجته. nanone kandi mu byaranze intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam mu rugo rwayo nuko byagiraga n'igihe igakoresha muswaki umugore we yakoresheje. Ubundi buryo nta nubwo yanenanga abagore bayo, aho umugore wayo yakoresheje umuswaki yakoresheje nawe intumwa y'Imana ajyaga igira gute ikongera igakoresha. Ana Aisha radhiyallahu anha qalat inna min ni'amillahi alayya أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن نعم فتناولته فاشتد عليه وقلت ألينه لك فأشار برأسه أن نعم فقضمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به أي استاك به وهو مسند إلى صدري. عائشة رضي الله عنها على تبقى من قبل الله يمجري نمبونه الله يمهاي مكو بيقرأ هذا الحديث رواه الإمام البخاري. الحديث يأتي من الإمام البخاري رضي الله عنه رحمه الله. على تبقى يكو بيجينا نمسي مبقى عائشة مرقرق على تبقى من قبل الله سبحانه وتعالى يامها يكون من إيمانا صلى الله عليه وسلم إيشان بينوكو يكفوي أبفير مرقرق عنه أبفا kumunsi w'izamu ryanjye kumunsi w'izamu ryanjye ko intumwa y'Imana imaze kuremba yakusanyije abagore bayo ibagisha inama yaje basaba yuko bamuha uburenganzira bwo kuba yajya kurwarira hehe kurwarira kwa Aisha. Bamuha uburenganzira. Icyo gihe ntabwo wari umunsi wande wa Aisha. Rasul ajya kurwarira kwa Aisha. Rasul Aisha murwaza umunsi intumwa y'Imana yapfiriyeho byahuje n'umunsi Aisha agomba gutahirwa mu rugo. Byumvikana ngo apfiye kuzamu rye. Birikumvika neza. Iki nanone kandi ngo Allah umva wa anna Allah jama'a bayna riqihi wa riqi. Subhanallah. Ngo mu bindi bintu Allah yampaye mu ngabire nuko Allah yahuje amacanshwe yanjye n'amacanshwe y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam mbere yuko intumwa y'Imana ipfa. Dakhala Ali byagenze bite? Ali dakhala alayya Abdurrahman ay Abdurrahman bin man? Abdurrahman bin Abu Bakr. Abdurrahman yaje gusura intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Aisha atubwira ngo wa biyadihi siwak, ngo aza kudusura yari afite umuswaki turawuzi apana blosaga siwak urayifite wa biyadihi siwak ngo mu maboko yayo mu kiganza cyayo harimo umuswaki. وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونيني يغميجه إنما إيمان صلى الله عليه وسلم يمجتوزا كان فرأيته ينظر إليه ديب جنونا إيمانا من رمي تجيز مصاك عبد الرحمن فيك النبي من وعرفت من يكو أنه يحب السواك إنما إيمانا كنا غتير مصاك كان فقلت دان جمجي إنما إيمانتي آخذه لك يبدو إيمانا ese nguhu muswaki nguguhereze
فأشار برأسه النعم لأنه لم يستطع أن يتكلم maze yerekana n'umutwe aravuga ati yego ko intumwa y'Imana yari imaze kuremba hahari itabashaga no kugira icyo yavuga. fanawaltuhu ndanje ndawufata ndawumuhereza fashtadda alayhi agiye kukwiblosa biramunanira kubera ko murabizi umuswaki w'igiti iyo utorohereye utarimo amanu z'amacanswe biragora ko wagira gute wawukoresha bikumvika ushobora kwica n'ishiye bisanga ubanze uworoshye ndawumuhereza fashtadda alayhi ay lam yastati istimalihi ndawumuha ngo awukoreshe biramunanira kubera ko wari jaf wari ucyumye. faqultu Aisha navuga nti ulayyinuhu lak ese intumwa y'Imana mukorohereze layyin ukorohere yani mukorohereze mushiraho amacanshwe ku buryo mworoshya ninagiza nguheza ubrose subhana malik al-quddus fa ashara bi ra'sihi an-na'am yerekana nanone akoresha ikimenyetso avuga ati yego bikore. Aisha tugira ati faqadamtuhu ndaje ndafata ndahekenyaho gatoya thumma madaghtuhu ndanyije sankuhekenyaho ku buryo woroha. فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم دانجه مهرز نمغا إيمان صلى الله عليه وسلم فاستن به أي استاك به ليه دانجه جاغوتي يبونا أورجوغو كبروسا وهو مسند إلى صدري يتجيه يريغا من كجتوزة فك رسول الله تبارك أي مجتوزة عائشة رضي الله عنها. فقد جمع الله بين ريقه وريقها في آخر يوم له من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة فأي فضل عظيم نالته رضي الله عنها. الله هو ما كان شوي منه لما كان شوي عائشة رضي الله عنها كمون سوى نما رسول جيكو نرهوي زوبا أين ومون سوى مبر رسول جيكو كمل زوب زمبوندي الله هو ما كان شوي عائشة لما كان شوي عنه رسول صلى الله عليه وسلم ونقول rwego Aisha n'agaciro ka Aisha mu byukuri mu rwego rwo kubona ibi byiza nk'ibingi. nanone kandi mu bindi twavuga byaranze urugo rw'intumwa y'Imana sallallahu wa sallamuhu alayhi nanone wa rubbama nama ala fakhdiha radiyallahu anha wa hayno bw'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yajaga iryama ikaryama ku bibero bya Aisha sallallahu alayhi wa sallam. Rasul akaryama ku bibero bya Aisha. Aisha natubwira mu rugamba rwabayeho bari bagiye mu rugamba basohotse bagiye gukotana hakurya biza kuba ngombwa badusome hadithi kugira ngo muze kubyumva neza. ndazi neza yuko amagambo ya hadithi ari yaryoshye kurusha amagambo yanjye. tega amatwi. فلما أخرت عائشة الركبة في إحدى السفرات بحثا عن عقدها الذي ضاع وليس مع الناس ماء جاء أبو بكر يعاتبها قالت عاتبني أبو بكر وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي ورأسه على فخذي. رسول الله جيمو غامبا bigeze igihe intumwa y'Imana igiye guhaguruka n'abasahaba bamaze kwitegura guhaguruka. Aisha yaje kuza kubura imenani iya aqd yaje kubura ishanete abuze ishanete ajya kwishaka bwe n'abasahaba bajya kwishaka ariko icyo gihe bari bafite ikibazo cy'amazi gutinda aho hantu hari hakenewe amazi. Aisha wari kujya gushakisha iki ishanete aragenda bajya kwimushakira. Aisha isigana na Rasul sallallahu alaihi wasallam asaba bajya kumushakisha ishanete bagenda barahiga ahantu hose abasaba bajya kubintu mwana tureba bintu Aisha imana dukorera reba twabuza amazi ntaya hari ahantu twakomeza kuhaba biragenda bite. Abu Bakr abyumvishe nawe biramurenga tagaruka araza reba Aisha atangiye kumubwira nabi. Aisha ikatubwira qalat atabani Abu Bakr yatangiye kumubwira nabi ndetse akananjomba intoki ngo nta cyatumye ntamuhunga ngo niruke usibye aho intumwa y'Imana yari iri kuko yari yashyize umutwe wayo ku bibero byanjye nanga kuba nanyeganyega mu ntebe byose sallallahu alayhi wasallam. وقالت عائشة تقولتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ
في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. سبحان الله. حديث رواه البخاري ومسلم. حديثنا نونيني عائشة تبيان غهينو بن إيمان صلى الله عليه وسلم أرجع مغاكو بروبزان دم ميهانغو إيقاسم له القرآن قرآن. وهذا من طيب عشرته صلى الله عليه وسلم وكريم خلقه إبقى لغازم تشميزا مباني لميزا من إيمان صلى الله عليه وسلم. وفيه نانون كانت كما يكو عدم الأنفة من الحائض، الأنفة الابتعاد من الحائض. نانون كما يكو أتربزيزا كويجيزا كوري نكوي نوبرا ومدام لمميهان، أو كراهتها خلافا لليهود الذين لا يؤكلونها ولا يجالسونها إذا حاضت. binyuranye n'abayahudi kuko umugore wabo yagiye mu mihango ntabwo basangira, reka gakono ke nta nubwo bicana isharuko. Abayahudi la yuakilunaha, ntabwo basangira n'umugore mu mihango. Iyo ugeze mu mihango ewana akawe gakono akawe gasahani icyawe cyumba naho kuri ntabwo bica wala yujalisuna nta nubwo bajya bacarana nawe. tuba turumvikana kubera ikosa niriye nuko ageze mu minsi y'ukwezi. naho twebwe subhanallah no akiluha turasangira turicarana turaganira ntagiye ihinduka usibye kubonana nawe gusa. biri kumvikana neza. nanone kandi hari igihe birenga bikarenga urwo rwego. tega amatwi wumve nanone undi muco mu mico yaranze urugo rw'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam n'imibanire y'intumwa y'Imana n'abagore be. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم على الرسول بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع معها في لحاف واحد وهي حائض. ونهاغو بزاغر تشاغا ahubwo byagiraga nubwo baryamana mushuka imwe في لحاف واحد mushuka imwe kandi Aisha ari mu mihango صلى الله عليه وسلم. لها صفات لها خلق لقد وإنك لعلى خلق عظيم. imico y'intumwa y'Imana ari irenze. ntabwo yamwinubaga ku buryo avuga ngo ewana egera hirya agashuka kawe ikiringiti cyawe ya ndajahe aho ngaho paka no mushuka imwe. إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من ميهان. فعن أم سلمة حديث نتيشة أم سلمة رضي الله عنها قالت أبغتي بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حط فانسللت فأخذت ثيابي حيضتي. قال أنفستي أي أحطي؟ قلت نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. فاضطجعت معه في الخميلة. وفي لفظ فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. الخميلة هي القطيفة. وكل ثوب له خمل أي من أي شيء كان. سبحان الله. تقف اسمه قرأوا الله. أم سلمة نيجي كتبيرا تقيرانو igihe kimwe nari ndyamanye n'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam twiyoroshe ngiye kumva numva imihango iraje ije fansalaltu. al-insilal no gukwega ngenda bunyonyombe gake fa akhadtu thiyabi haydati fatimyenda yaguye y'imihango yanje nyikuraho buhoro sa nk'uwiheje kuyumva gari ikintu kidasanzwe hamwe n'intumwa y'Imana no by'umwihariko. قال intumwa y'Imana yanje yambaza iti anfasti wagiye mu mihango ay ahatti wagiye mu mihango. فقلت نعم. ndamubwira n'amasoni menshi nti yego. فدعاني ndamuhamagara فاضطجعت معه في الخميلة. kirani ndamuhamagara turyamana mu iki mushuka yari asigaranye aba ibyo tujya kuryamanaho yari ifumye. ibi rero biratugaragariza yuko byemewe kuryamana n'umudamu uri mu mihango mu mwambaro umwe. tuma turumvikana mushuka imwe. biri kumvikana neza. sasa ni mushaka kubyumva muto so kuryama no kuryama okay kurara kugira ngo bize koro biterwa n'amatwi yumva. wa amma qawluhu ta'ala
naho Allah ahavuga ngo fa'tazilu an-nisaa fil mahid, mwitandukanye n'abagore igihe bagiye mu mihango. Fal muradu, ikigambiriwe i'tazilu wat'uhunna, mujye mwirinda kurugira gute, kubonana nabo. Ntaza kuvuga kuryamana, mujye mwirinda kubonana nabo. Birikumvikana neza. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب. نانون كان ميمونة لو إنه مدام بنو إيمان صلى الله عليه وسلم رتوجلتي بنو إيمان تواجه ترجع مهمية إذا عندك كوار جامنا تواجه ترجع مهمية ndimu mihango hagati yanjye nawe harimo umwenda gusa, harimo umwenda wonyine. tumasumvikana na wa ba'd al-azwaj idha hadat zawjatuhu, bamwe mu bagabo y'abagore babo bagiye mu mihango, faraqaha fil madja' wa tarakaha, batandukana mu buryamo akamusiga wenyine. wa hadha al-fi'lu mukhalifu li hadi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, iki gikorwa ni igikorwa kinyuranye n'umuyoboro w'intumwa y'Imana salawatullahi wa salamuhu alayhi. wa madarrun bihali zawja, kandi bituma umudamu atisanzura kumva afite ipfunwe ry'ibyamubayeho. fa inna zawjata, mu by'ukuri umugore, hala alhayd, igihe cye cy'imihango, tantabaha ittirabat nafsiyya tu'akkir alayha mizajuha, arahinduka muri kamere, arahinduka muri kamere. ushobora gusanga shihura, ushobora gusanga agira gute, ubwo nakeneye iki, watad'af nafsiyatiha, kandi ibyiyumviro bye bikagabanyuka. tumvikana. fa idha ndafa ila dhalik, iyo hiyongeyeho by'umwihariko muba'adatu az-zawji an firashiha, hakiyongeraho ko umugabo we amuhaye akato, da'afa dhalika min su'i halatiha, ibyo byongera noneho kumva bayeho nabi kurusha yarameze. aho turi kujyanira, niyo mpamvu ni haramu guheza umudamu wawe talaka ari iki, ari mu mihango, kugira ngo ububabare bw'umutima budahura n'ububabare bw'umubiri. subhanallah, rero Islam kurabakunze, ariko bamaze kubicaza ku ntebe mwashatse kwihagarara. nanone kandi ntabwo byagarukiraga aho ngaho, bal tufiya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa sadruhu ala sadri zawjatihi Aisha radhiyallahu anha. ese ntibihagije ko twemera ngo twumve urukundo intumwa y'Imana yakundaga abagore be, kuba intumwa y'Imana yaratabarutse umutwe wayo uri mu gituza cy'umugore wayo Aisha radhiyallahu anha. qalat Aisha alitubwira agira ati radhiyallahu anha, توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي وفي سحري وفي نحري. الله أكبر. وفي لفظ قبضه الله بين سحري ونحري، والسحر هي الصدر والرئة، تريد أنه مات وهو مستند لصدرها ما بين جوفها وعنقها صلى الله عليه وسلم. عائشة تقول إنه إيمان يبطوه iri mu rugo rwanjye, fi naubati ay fi yawmi, iri ku munsi wanjye, bayna sihri wa nahri, iryamye hagati y'umukondo wanjye n'agatuza kanjye. aho ngaho ni intumwa y'Imana yari ibere. subhanallah, ubwabyo kuki itapfire mu gituza cya Abubakar, ntipfire mu gituza cya Umar, ntipfire mu gituza, igapfira mu gituza cy'umugore we? Ntibigaragaza urwego intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam n'imibanire yayo n'abagore bayo? oya, nta hantu bihuriye. uri umugore wawe n'uwawe nyine, naho abagabo nabo abandi. wakana ya subhanallah, isma'u intabih, umva, tega amatwi, wirangara wizindara, umva hanga. وكان يغتسل مع زوجاته من إناء واحد صلى الله عليه وسلم. ويوه يجاga yogana n'abagore be mu ndobo تجمعتكم في حديث الجوز. كما قالت عائشة، موكو عائشة بتقول
عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه يبادرني وأبادره أي أسابقه ويسابقني حتى يقول دع لي وأقول أنا دع لي يبادرني أي يسبقني لأخذ الماء. الله أكبر. انظروا كونوا إسلام يوم نواجه يوم كيجا أربط بهم الإيمان صلى الله عليه وسلم نهام كيف كذا فيلم يكفي يبصم هو اللي برا بيجيبه تجمع تكون في أي فوتو في نوتايبونا تامو تايشوشا عائشة تقولانغو نجعن جاكو غمو غراني نم الإيمان صلى الله عليه وسلم مجيوم بتشيني مندوبيم أمبي بيني وبينه هغتي عندي ناوي هغتي عندي ناوي يبادرني مفانونا هنوجزه سوكوغا mwakanizi bakagenda ariko mvijyo Aisha baratubwira byo nakubwiye ngo abadamu bita kutundu duto tukabaha igisobanuro abagabo nabo bakita ku bintu binini binini bikabaha igisobanuro iyo rero badahuje nta nubwo bahura umva hanga avuga ngo fayubadiruni ngino mw'Imana ikantanga gufata amazi mu ndobo nanjye nkayitanga yani tugatangurana gufata amazi mu ndobo kugira ngo tumenye tugatangurana kugeza ubwo intumwa y'Imana yagiye ngo da'ili aho yandekere nanjye nayo ngo da'li nawe yandekere subhanallah bareke qudus kugeza igihe amazi ajya gushira karangira ari muri yandekere nanjye yandekere nanjye yandekere subhanallah. nagari Aisha gusa wa Ali ibn Abbas na ibn Abbas batubwira ngo anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yukinu ngayman sallallahu alayhi wasallam wa maymunata hamina maymuna kana yaghtasilan min ina'in wahid ngayman yona maymuna bajaga bogana mu cyombo kimwe. wa an salamata ndetse na salama aratubwira ati سلمة aratubwira ati كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة ونجد أنه قال من إيمان صلى الله عليه وسلم منذ بمئة أكو يمصد يقول ونمو قوجا شركان ودام ناجا يا شركان ما شركان أي وزاب ليه بمرازل يعني بريا أم أجاكوه وكجاكونه كونا أفاشندو يا ندوبو أكاجرا akaja koga mujya sikuje koga amazi menshi tahari mujya muva ngakuje koga ijana nenda babwiye ko koga ijana babitwara amazi menshi ni hadithi mwaisomye utejita تجد واحد خاصة النساء أو الرجال عندما يريدون أن يغتسلوا يملأ الدلو فإذا سألته لماذا تغتسل هكذا وأحيانا عندنا يعني المثال يقولون عندما تريد أن تغتسل بماء كثير بمعنى أنت تريد أن تغتسل بالجنابة فمن قال لهم أن اغتسال الجنابة يحتاج إلى ماء كثير زي ما نبين لهم إيمان ما زي ذلك كوريشة ما زي دي تريشة تجاقه وجنابة كان دي يوالو شابو مسافرينشي نقوم زيبوه سبحان الله bimbabwira nukuri hadithi zirahari litiro 3 kugera kuri 5 rwose n'umwe y'Imana ikava bimaze koga no gutabaza sallallahu alaihi wasallam yose ntabwo wazoba birimo ikuma kibuze bingana bite cyangwa hari ahandi tutabona mufite الله ها يعني شركه لا uriya ni umwambaro wari kwambara yani nta kibazo afite kuri we reka twikomereze na hadithi Salama aratubwira ngo najyaga nogara n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam mu cyombo kimwe cyangwa ndobe imwe kandi turi koga ijanaba ari bangahe bose bajyaga ingunguru ina bombi ku ndobo imwe
وفي هذا بيان حسن تبعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي زمننا يأنف بعض الرجال أن ينام مع أهله في لحاف واحد أو يأكل معهم بسبب عادات ورثوها. naho mu gihe cyacu intumwa y'Imana yajyaga yogana n'umugore wayo ikambara umwambaro umwe ishuka niyo ngambiriye, ariko muri iki gihe cyacu hari n'ingo usanga umugabo afite uburingiti bwe, umugore afite uburingiti bwe, tumvikana bagahura ari uko bahuje, bitaba ibyo ngibyo buri wese akamenya icyerekezo yerekezamo. Ni gato ushobora no gusanga cyangwa se hari naho ushobora kubisanga umugabo adashobora gutinyuka kujya kogana n'umugore we kabisa. Koga nawe musanga n'urubanza niyo mpamvu nyine ubona ibyacu kubera ko byamaze kuba rutine, kubera ibintu tuba twaragiye tuva yewe umugore yansuzugura, yagusuzugura ubundi mbere yuko mwogana mu kanya mwari muri hamwe, icyo atazi ni iki? Sunna nziza kandi uhemberwa. Kogana n'umugore wawe ni sunna kandi uhemberwa. Ibaze abantu bagiye batubona ya wowe rero abantu bazaza sunna rwose barabizi. Icyitwa isoni rero turya, isoni tunywa, isoni twambara, ntabwo arizo soni intumwa y'Imana twigishije. Ibintu umwe y'Imana mva hadith, ibintu umwe y'Imana yagize isoni kurusha umukobwa w'isugi sallallahu alayhi wasallam. Tega amatwi, ibintu umwe y'Imana yagira isoni kurusha umukobwa w'isugi. Izo zari isoni, ariko mu soni haro ntazihari. Kuba iki ntazihari biratandukanye, nta hantu bihuriye. Ariko utagira isoni mu cyaha, ntugire isoni kuri boyfriend amagambo umubwira, kuri girlfriend amagambo umubwira, ugashaka kuyagira imbere y'umugore wawe, ugashaka kuyagira imbere y'umugabo wawe. Ubwisanzure utagirira kuri uwo uzabugira kuri ubundi imbere y'umugabo wawe uzakoresha imbaraga zawe zose ufite, n'izo udafite uzazitira, ariko wumve wisanzuye. tuvuga kiri kumvikana. Twakomeje. وكان صلى الله عليه وسلم يدلل زوجته فيرخم اسمها. intumwa y'Imana yudallil akoresha ijambo yajya gitera imitoma abagore bayo, ndetse n'amazina yabo ikagerageza kuyagaragazanya uburemere n'agaciro. فعن عائشة حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رفزتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم intumwa y'Imana yarazaga ikabwira Aisha ikambwira ngo ya Aish, apana ya Aisha oya ya Aish, هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ngayimana jagize kambwira ya Aish, dore nguyu Jibril arimo aragutorera salam. Aisha kikiza avuga ati wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh, n'amahoro y'Imana mubeho n'imbabazi zawe n'imigisha yawe. ويقول لها وهي مبغى ngo يا حميراء فعن عائشة قالت دخل الحبشة المسجد يلعبون فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت نعم. قال القاضي عياض وهو تصغير إشفاق ورحمة ومحبة. حميراء نقوم جلانغور بس ما بيسكواري Aisha tubwira ngo abanyahabasha nibo banya Ethiopia bakijagiye barimo barakinira mu musigiti ariko musubira idi memo cyane inkota maze intumwa y'Imana irampamagara uko neza cyumba cy'intumwa y'Imana